Wah, cicing zaman jani cicing aja pidan dan cicing jani melenang. Apa lene? Yen cicing pidan melebak. Oh ya cicing pidan lebar. Cicing jani mekrangkeng ane ngupuh melebak. Cicing pidan nama sisan jelemu. Cicing jani man makanan pokok ane ngupuh man sisane. Bisa lu Pak Den jangan lo rumah ini. Bener, Pak Den dapat tuh. Ngupuh cicing papan. Woi, mamane Adi. Apa? Akilo mama Adi. Adi. Siap pina kilo. Mah? Iya pinang dah. Boleh Pak Den. Cicingnya bang pindangnya 10 nya gitu yuk. Oh bener Pak Den dengar pindang nggak mau. Sehingga Kalau kita bedikin nama pindang pangsing kene. sehingga kita nak cicing tu dalam tradisi Bali nak ada kesukseman cicing tu man penugrahan ide buat hari Durga. Ane madan asu gaplong. Ben pidan dia cingikel, ben pidan dia cimegamel ada cicing ngeliwat sing dadi gulgul. Mapan tu nak penugrahan ide buat hari Durga ni madan asu gaplong.